bak sabar malam gekalan li ba'at ulama kepada ba'at ashab dan ba'at ashab ahli ra'i. Jadi ashab ahli ra'inya tokoh-tokoh ulama yang ahli dalam pendapat. Ya, ashab ahli ra'inya tokoh-tokoh ulama yang mereka ahli di dalam memberi pendapat. Yang ahli ra'i. Jadi bak sabar malam gekalan libaat ulama yang biasa, ulama biasa. Akan so gekalan akan ashab ahli ra'i puno, ulama-ulama yang ahli dalam berpendapat. Yang ulama itu daripada negeri Kufah. Gekalan la Lumpur. Gekalan lam Lumpur, Gemelumpur. Watai lam Lumpur gekalan le ba'at ulamanya kepada ba'at ashab ahli ra'i la Lumpur. Getanya le ba'at ulama la Lumpur. Pu getanya pu yang apa yang engkau lihat, ma ra'aita fi ma kunta alaihi minal fataya wa ra'i. Yang ditanya, apa yang engkau lihat pada barang yang ada engkau atasnya barang daripada fatwa dan ra'i. Ya, banyak ditanya dalam pau. Pu nekalan. Pu yang nanekalan. Yang bahawa nalah irona masaidonya urang bi fatwa kegop dan urang ra'i yang ahli dalam berpendapat. Pu nerempok jino. Pu yang nekalan jino. Yang kitanya lalu empau. Watai kitanya yang kerut muka ke. Lebaan ashab ahli ra'inya kerut muka ke. Alu kerut muka gepaling. Gepaling holain. Malek. Alu kerut muka gepaling holain malek. Alu yang jawab. Bukan jawab. Ma wajadna husyai'an wa ma hamadna akibatah. Yang jawab. Hana kamu tume sapu api. Hana balasan sapu api kamu. Dan kamu hana kamu puji akibatji. Berarti akibatji masalah. Akibatji masalah. Sehingga hangge pujo akibatji. Bahkan hangge pujo karena akibatji masalah. Jadi ahli ra'inya gelempor oleh ulama biasa. Gelempor oleh ulama biasa. Ahli ra'i, ahli Kufah. Gelempor oleh ulama biasa. Kita tanya. Ahli ra'i. Idonya ron tukang bi fatwa ke go. Idonya ron tukang bi pendapat ke go. Pun namun tu membalas hageron jino. Nyala lempor. Yang ahli ra'inya kamu meninggal tadi. Gelempor oleh ulama yang tinggal duduk. Gejau hana kamu rumpok sapu. Watai ketanya yang kerut ju muka gila lumpurnya. Ahlinya gebur paling malek. Alang gejau hana kamu rumpok sapu. Dan hana terpujilah akibatji. Bahkan hana terpuji berarti akibatji merumpok azab. Jadi ahli ra'i di yaumil mahsyar singo salah-salah merempok azab Allah. Padahal beliau ahli ra'i, ulama yang ahli dalam berpendapat, tapi bertemung azab, kamu temung nikmat. Salah-salah. Mufung Maka orang takalanya lebih baik kitanya ulama yang alim tapi dia tidak ada pendapat. Lebih agak kitanya ke ulama yang alim tapi tanya bekna pendapat. Lebih agak mana? Ada resiko. Baik je kitanya ke salah sira orang yang memfatwa hukum di samping ke pemerintah yang baik. Karenanya masalah. Waqala Ibnu Husain, dan telah berkata oleh Ibnu Husain, sesungguhnya salah satu mereka itu sungguh memfatwa mereka
itu sungguh memfatwa salah satu mereka pada satu masalah. Lauridat ala Umar bin Khattab, jikalau didatangkan orang ianya masalah atas Umar bin Khattab radhiyallahu an, la jama'a laha ahlal badri, sungguh menghimpun ianya Umar baginya masalah, akan tahu kepesah oleh Umar akan ahli Badar, akan ahli Badar. Ya, kun Ibnu Husain, puga kun Ibnu Husain, bahawa ahli ra'i itu, salah satu ahli ra'i itu sendiri-sendiri, terasing-terasing mereka memfatwa pada masalah. Jadi ahli ra'i, ahli fatwanya, gepatwanya keroro ke. Sabah masalah siro ke fatwa. Yang mana sekiranya jikalau dipedatang masalah tersebut kepada Umar, menyotacok masalahnya tabah Pak Sayyidina Umar, nyan sungguh oleh Sayyidina Umar gepesaho ahli Badar untuk puputuh masalahnya. Yang padahal Sayyidina Umar bin Khattab cok masalah yang kagak puputuh oleh ahli ra'i tersebut, dan cok tabah Pak Umar, nyan Umar payah gehoi urang ahli Badar ile mendup baru geputuh masalah. Hanji kero nya Umar bin Khattab. Tapi ahli ra'i mereka memutuskan masalah sendiri-sendiri. Ya, tiro geputuh hukum gero. Hai karena geputuh hukum siro karena urang malim. Hana malim pada geputuh hukum. Tapi nyan salah yang boleh nak pegahnya. Malim dak tak itanya hukum lego, tapi putuh hukum nyan dum. Karena malim tapi nya mentong banteng salah. Payah hei urang malim lain. Yang boleh nak pegah. Payah hei urang malim lain baru dapat putuh hukum sama-sama malim. Menyutan malim dalam bilik dapat putuh hukum gero tu beratlah salah. Duk malim tu ahli ra'i katanya dapat putuh hukum gero tu salah yang boleh nak pegah. Faham eh? Kalau lagi urang pekafe, urang hana baca kunut. Bedah tira urang ke pekafe kau karena hana baca kunut. Yang pekafenya kon ahli ra'i malah. Si urang tan ilmu sabe-sabe tan ilmu. Urang tan baca kunut tan ilmu. Urang yang pegah kafe, urang hana baca kunut juga urang tan ilmu. Sama-sama tan ilmu. Agak orang yang alik band, bedah yang alik band karena bandnya harum. Hak band harum, tak alik. Waktu yang aliknya merempuh harum lain lam. Tuk motoko, tuk motor wak band. Harum lain lam. Harum band, hablum minallah. Harum tuk motoko, hablum minannas. Hana maaf yang anda terbayu. Tinggal sama yang lehu lam balik band. Merempuh harum yang lain lam. Alanya terjadi upat, caci maki, fitnah karaya alam masalah ni. Jadi batalit but harum merempuk harum yang lain.